I giving na Uisobo Serena Mai, Chawangkining Village Chief. See, 2024 December date 18 nimita Chawangkining women the Silver Jubilee Phuikhai ama ani kana pone thamjake ahanbada khum gi history kra thamjake 1024 da apai ni kilong di digi thola raka Chawangkining hada khumman leye sida apai thola atong aput apai pulap leibina bani sida leibina bakanda apai si 1024 da 1024 da apai si pulap wena Chawangkining khumman da apai leibina rami sida gi apai duga thonglang tongba khutpa Chawangkining kun ahum se apai thok naka hojik Chawangkining da lakusi apai 91 92 da apai narka hojik apai sas women linkapsi 98 ta apai women linkhalaka women society linkhalaka silver jubilee si misina pangthok lai bani apai silver jubilee da lakpiri ba mayam si yori khai su blessing phangwe sunu asiga loina na jati jat khai debita manipur to lai ba chinau makai sing su Chawangkining silver jubilee gi bor si phangmina si ajabani asiga loina na itin inau maitai ga puki hujik irang thongli ba lan thongli makai sing su thapa peace purak voisnu hada khoi Chawangkining village ki authority natraga women society ki side da sumana tilap ni thamjamni thank you There's still the Lord.
tay na han bata parung mapam mapathok pige tu mathang chana batawsi. Psalm number 100. Malem pum namak Jehovah ki maphamda harau bugi kholau laukhatlo. Harau na Jehovah bu thagat thaugal tau. Isai satuna mahaki mangdala o. Jehovah masamak isoni haiba khangong. Aikhoi bu sembi khi badi mahak ni. Aikhoi isana nate. Aikhoi mahaki mi singni amasung mahaki sanjabungi yaw singni. Mahaki thongjau singda thagatuna changjau. Thagat isai satuna mahaki sumang singda changjau. Mangonda harau jau mahaki ming thagatlo. Marandi Jehovah di aphabani. Mahaki lendraba nungsiba matampum namakini. Mahaki achumba miron pum namakta lengdanalay. Pathoki ba iso yuwa taga mayanda sono bogi iso osino. Ekoi ki program si tathana beki namakta hanbata highlight tabike. Jubilee monolith dedication ceremony. Date 18 December 2024, time 11 a.m. Administrator na Reverend Manai Thaibo Jarinamai, Main President LNPM, Mahak na Obikini. Moderator say I have nothing left at in later. Assembly of Congregation. Invocation na Lungkimbo, Assistant Pastor Bena Guang Baptist Church. Mahak na invocation na Obikini. Aduga special music, Kawi Jane Dao Liu Unjunamai. Unveiling of monolith and dedicatory prayer administrator. Aduga closing prayer. Samay na program si mathang laikunin hojikti. Aikoina invocation si Lungkimbo Assistant Pastor Bena Guang Mahak na patna tabusna. Chú bị cũng say kén chú phải. Kuwan macam naga lungset thoidam na pamalan himaja haliu tu dam khai le zamokot moroi khai zabambolung sa si barapi tingwang. Iken di ba thumelo. Nugo kung chulung sa bramai sung hae, nugo kung chulung sa ba ben gasu. Chawangkining Baptist Church Naniling phuikhai siro namaza. Ministry wisan luraling jengasu. Society ketam bo phuikhai ja. Mai pui maidung tu. Pom khat yu janang ne phuikhai ja. Nai khat ring ting ga nang ne thoikhai nang ni khai nang ne bu khai bi bom jengasu. Prifim sui mi maja. Tingkum khang jat thainai tingkum makai ngi pi khang tang kame bo silver jubilee jinge gra marang khai kadi Hainai tingmi tangbo nang ni lungsa khai jenga su tingmi pui juwang adau khai siro namaja hainai tadi nugo lungsa betu proyak chakja nugo kui bo haisi tu mening tauja poliunio pon macha naga mangai maraling jenga su tu sum haisi sum khai leja haibo tu sum haisi kat khai raling jenga su tu hai alina bangson mai mathiu wang arong jabame Haibo program we is thiulou raling jenga su nang ne ali tung kha khai rom sen jenga su nukhoga lura thoi pau khai ja thoidam khenge haikum ga wang put ka jaw mai mathiu ri ga rapi na thoi khai bi khai lo sirona majrapi hai ga administrator chu khai rabo zu khai rabo masa chlui chu khai rabo chlui ne la thiu da thungong rabo katam bo program partakers mai mathiu to rapi na thoi khai raling jenga su nukhoga lura thoi pau khai ja khenge Kadi haibo program haisi tuai kasu buka sulai makte nana ali tung kha khaira lengjeng kasu aligo pon thang dun kadi aligo koringbo mi pumhin koringbo rathak manya chujana ben ka kat khaiju kha khaira thoi khaira leng pon macha naga ali to Emmanuel chujbambo Nazareth ma Jesus Christ azan ga sukheng amen. Opening invocation of Viva Pastor Assistant Pastor Bin Thakta Sri Son about to give also Projective special music asi Kawi Jane Daudu Unju Namai Mahakna. Sang sang
yamna thagatle phajar khaba isai sakpibagi sort na ba bor chang no pi bo isino ojiki mathang chana batawse unveiling of monolith and dedicatory prayers je administrator gi khutta sinarasi matam isino ojiki mathang chana batawse unveiling of monolith and dedicatory prayers je administrator gi khutta sinarasi matam isino Rakyat alung sun pakyang na sinyo na tu khaibamme mai song habo nang niu ten khaibo ina si inu dinjiu bamme na zeng niu ringan ziu I salui tiziu bamme ngam kambo rawang na tu thonbo lui inu tiwamme thoi lui chikiu go khanai nya ga ro khaibammo samking se wamba mai ma tun ma song ga tingong go la king e ja ken ma tu ai thai nai sunui go teme tingwang go long sa go teme tingwang go phuikhai go teme Ram Chawangkining ga longba mai malum mai maidung na 1999 ga suju masakwang madinga makumwang madinga 2024 haibo kum haibo lunga tingwang go salung sabo haido Pariyak sa wang zan tanay. Paliw kang may na. Malum za. Jubilee. Tingkum ang kaya mo ko. Tangme gati bogu. Jubilee hesen tanay. Tingwang ko lungsa boga. Bamlulo. Gati bogu. Tim hangga sujun tanay. Paliw kang may. Sangi zibang. Sa chudan tanay. Zengtung Krusat December 2024 night. Wang ba mai Matthew na bo malinga Khali po malingo malinga Jubilee to haise Tingwang bang view Reverend C.S. Manai Hello Pastor Inyo Bogu tingwang pana tingwang hari masan bo tupuna tingwang zanga suju itu haise bogu lungsa to maning tao bo hari kendi bo madugo itu haise lepas Rau khaibamme samking se juza ken kani kapi digasai women's silver jubilee Chawangkining of teachers LNBM tingkum makai 1999 ga suju 2024 ketang nugo team Agogo Jubilee go team sai tingwang go lungsa boga bamlolo women chairman phuikhai mai tawiliu izuna mai 1999 January ga suju Jumbutang Mary izuna mai 1999 July ga suju 2005 Khadi 2007 ga suju
2012 Katang. Women Deaconess khaibamme. Rebecca Pamai 2006 Kasuju 2013 to 2019 Katang. Ahoy Gunmai 2020 Kasuju Toy Katang Bumbako. Administrator Sai Reverend Manai Taibo Sainamai Man President LNBAM. Speaker Mrs. Winnie Liu Maren Mai, former Women Secretary LNBAM. Population Sai Rascuzenia monolith donated by Mary Vijona Mai, former Women Deaconess. Dan Zengtung 18 December 2024. Ithera khaibamme. Lepa khainibo kamtu thonu rakhen sai matinu ko melenga tingom masonga le pi mo ko sai ke khen se lo khani khen ju sai. Wa gata hi ne tu dam khai pi bombo tinggalan bombo ali rapi tingom jawaba. Nalungsa kasujun tanay. Chawangkining ka malumay puyong kama palibu. Timito fuiwangza masakawangza nang na phuikhai bo tingkum makai sa manguku thamay ni jiza Jubilee hese. Tanay mingi tanglo zenga su nagudi za tangkuwa. Mani khai buo chuza to som tu haidani tanay. Som khai za tanay nang zanga suju tingpu za. Nang tu tuan sebab lain, nang golong satu maning tahu sebab lain, nak kendi lain juga apa khaibamme bo khaiha rapi tuang nana yang khaibamme itu se belum za rapi lagi kamu, nak tu tiga tangku. Tanai rapi tuang le khaibamme bo som khaibamme bo tu hese. Rapi tuang kengau maihina, rapi na golong satu maning tahu san. Khadi rapi na tu tuan san za rapi tuang. Angka goreng tinggal itu masalah melum samati san lain terapi tuan angka. Hai bubang hai terapi tuan tanai dedicate to khaibamme bomse. Semaina golonga tingkaina masih kesabo masih sekauna masih kedam-damna. Wang sekam sasuibo wajiu kadari pasuibo bame. Jadi rapi jawa tuan nang nak lusa khaiza hai bomse. Aki khaiza rapi tuan hai bomse. Nana toy khaibamme juga hese. Khaibamme kasuju rapi tuang, melum maidung kangna rapi tuang. Nang janga suju hatuja ministry kedi hese 10% nai. Mai kui mai mitiung durna ngkha khai. Nang usa khai do tujan ko kha. Tanai mai kui maidung kang reak hese reak skuzenya ko tuja ba mai rapi tuang. Khaibu Jubilee mingi khai logo peng suju. Mai kui preake za lung khang reng rapi nana. Phuikhai lo jisan ko ngakha. Tanai rapi tuang lo sinung sa peng suja. Kumbuku to ga rapi tuang malum za laking ro khai la rapi tuang. Nan zan ga suju ka khai mi ko ngakang koi ten khai lo zeng su. Natu diza tan koi. Hai bo ngakang ga phuikhai ko khai lo jiza. Ring brawang rapi jisu jangan ko kenge. Amen. Kan thangade apoi administrator na padana unveiling of monolith ki matam se logi re son por jam ki bo isino ojiti apoi di program se asigi Jubilee monolith dedication ki ceremony se asigi di logi re na closing prayer se di with people pastor JBC na closing prayer se logi sina saya terima kasih sudah menonton. Longsen pamulan cuma semua. Tak kami berbagi, tak boleh. Wangan berbagi di rumah, sesuatu rumah. Jadi sekarang kita. Nangna, aram Chawangkining, pemulangga. Mai pui megu, hai situ. Lingsu kaya. Tingkum kaya niu, tangkulu buku.
dành đến cho giờ bằng này tu hay gì cả thầy đi được bao giờ năng na aliu rong ka mazang khai mazang wakana di kam kana mo idaw kami mazu wi za den ki ki lu ne ne su tu di su tu ki tu za aliu to khoya ha bam da su loi lu za aliu bu doi ta ki la ne aliu ri ki bom te na no ku ga zeng nin chu za bom za hadi aliu bu lum hai si tan san za ni ken kam di bu home chu za Chawangkining Baptist Women's Society bu Jubilee ketika pedang sisi pesa. Tanai Yesus boleh cuma tu, wangan berbagi dikit dilai. Ten sanja, jangan kau bo, ten pat sanja, nang tuai hebu. Jadi mudah ni Yesus, jadi luai luza, balas bang tadi. Ada yang mesti ada bang tadi orang macam mana orang kam ini tadi, mazan kaya kaya. Hari ini sekian program di sebab berawang, Yesus Kristus dan Tuhan kita Tuhan. Amen.
Rapiu niu ten thai mi bo zeng niu. Sunui ziu mikia mara lo. Naliu pelat phung maihina patu thon lo. Misan bo zrao kin kyo khaibamme tiu. Piriga tingon di thoi ka bachimin no. Jusai. Aleu go second bell bimi sai sui za tisa Tyson go service sai haura kamike. Tisa Tyson go service sai mitiu ma songa tisa ikin kyo khaine. Morning service time 11:30 a.m. Speaker Mr. Swidi Liumrem, my former Women's Secretary LMBM. Moderator R.K. Acha Women Deaconess Noning Ram Baptist Church Napati Patu Khai Boy Ti Wantati Pa Play Wimaza Wang Tamlu Ma Sai Suiza in a Pamlin Chi Zong Khai Ramide. Praise and worship I say that you Hamide. Invocation Maria Lumbo Pastor Liangmai Baptist Church Napati. Special time Women's Society Chawangkining Baptist Church. Introductory and presentation function committee. Release of souvenir. Reverend Senwangbo Nilong Baptist Church. Special music Wizeng Taliu. Special hour for Mimai and blessing prayer Reverend Kasiliang Abon Mai. Pastor Sub Center Church LMBM. Choreography Sunday School Chawangkining Baptist Church. Blessing Chawangkining Lun Reverend M. Yangpibo Pastor Benang Wong Baptist Church. Offertory prayer T. Namchubui Assistant Pastor Zona Baptist Church. Scripture reading O.T. Ganusai Mza Tui Lius Rena my Women's Secretary Benang Wong Baptist Church. New Testament Ganusai She has Nampilio Women Cashier Chawangkining Baptist Church. Mrs. Speaker, Borok thanks for Wang Liu Dai my function chairman. Closing hymn benediction Kai Wang Din Abon Mai. I see I soon go program side. Decide to quite invocation prayer I say Wang Zabria Lumbo Pastor Liang Mai Baptist Church Napati Pani Wang Pon Lu Hayo. Kita maihina pelong-pelong sebab kumo bangga kholoso chumling khengkhang ne khengke tingen gade kadi nuang ke di bo chumilo nagolung sa penga so aram suang ke ni mai apoi maidung hajuja natolo khaibo tingkum hasha juja prayas singi thiulou lenjeng so rang khaibo ka so nam so long sa khajan da nai hajuja ke di ke madai la so maihina hajuja haibo singi lenjeng so hawang khaibo ka de nam so long sa khaja mai khan ko di churium gen chuba do khaime ma giu sanja Suwango hajuja zo dom duide wije tenu ja thanai tingmi pu sande palanja to khoi hajuja ningo mudui ga bi bande na to malongo poi pe dong na dong wa arong khalo ja nazan ga so aliu hajuja salui ga sude na to thon cha mode to khoi ra liu program sor lang ji ba mi nei raja liu komali huna kadiri go keng ne la so tingkai tinglius kon chara khatam tam ne kang ko ba haraba mi sai da hi na si jiso na zai na so lo thon kai mi na nazan ga so le service we thank you for sweet la zai ga so ra pe na ne liu rong ki zo khai ja hai bo ten don zo khai ra bo poi li ga ma sai hai ti ja ta sam si khai ra mai ka tam tam bo po bar ga wang ja padam zo khai kra mai ma chi na do na choi khai ja mai hi na ne wang ko ba mai dong ni ba ne thai nai Ningo muduiga masai nala nului suluiga so sala ka so chupa dimpa ko ga so rapio mai hi na lo to lo za hai ki hanga so peken palan kha then ga nang na li go mudui so ha so loim kha then ga ali rong ki zo kha ja na zan ga so wi za te ma thui lo kra len zeng ga so ka ngam phi jisu zeng ga so lung sa khara ko hu ke ni amen. Thank you. To side where Pasli Bogasai special time once Women's Society Chawangkining Baptist Church Swangpon. Jubilee ting mi tai nai wang su de dasi bom matabo wang su de aliku ma long da ning ga chun we bo Jubilee bang kon si thiulou zi
lo ting wang tai dai a liu ringa ting teng teng na tu ton siu bam ra le ba wan ma chang ting wang ma sang kai lo liu tu Jubilee, 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 lo tai nan, Jubilee, lo tai nan, phuikhai lo thoidam, phuikhai lo thoidam, si maihina riga tai nan. Side hoira pasli buka sai introductory and presentation as you want the Hojikti aikoina presentation hour sida aikoina yam pigedaba natte adubu nungsibagi khudon haidona aikoina nungsibagi khudon haina kachik adu pige haibne aduna handak ahanbada aikoigi silver jubilee gi aduna aikoi si hujikse big labusu aikoi presentation mate kachik tangwar chu bi jagani aduna aikoi gi omenticness na lagraga handa introductory gi program si hana lo bi voice no koi aikoina introduce to amuk tawdrabasu adum mathang aina pathok sake aduga presentation to tum lawba lakro introduction tawdaba matam asisu adum aikoi si manghan kese ahan bada Mistress Winileu ran by former Women's Secretary LNBM mana lagraga aikoi ki chairperson ahan ba ki khutagi lobby voice Ani subada Reverend Manai Thaibo Julina Main President LNBM. Mathang the CH Lungking Bo Assistant Pastor Benang Kong Officers. Mathang the DWB Bo Pastor JPC Snabadi. Mathang the Maria Lungbo Pastor Lengmai Baptisters. Mathang the Masen Wangbo the New Long Baptisters. Mathang the Reverend Christine upon May. Mathang the Reverend M. Lengbibo Pastor Benang Kong Baptisters. Mathang the Chawangkining Evangelist Napati. Mathang the Say Spoken Pastor Leng the Baptisters.
Alen thoidak pastor chiru koloni pisnapati. Mathangda ke gapesa omen dikanes ten pieces napati. Mathangda taliu new my women secretary Chawangkining practitioner. Mathangda machat taliu trina my women secretary benangkom. Mathangda nam taliu trina my women treasurer Chawangkining. Mathangda Sirailu Diri Namai Omendikanes Juna Practitioners. Mathangda Kawizeng Dauliu Izo Namai. Mathangda Women Secretary LNBA Masen Gamliu Pamay. Presentation Award siya sumaya dum loy sila. Kana kumbay ko na mingkhang ho daba pastor lakpa mi laiba wairabidi lepkhat piyo ai ko na picture so ai khoi khudon ma chawar su pi jage na ai khoi thorang dawra leye pastor lagra gale aduga omen dikanes khoi su secretary khoi su ai khoi na asida mingda panja ho da ba lakpa leire badi lep khat piyo program da yaw der busu Pada thoidam na lai drabadi. Pastor ginupi koi lak pa lai bra. The thoidam na lai drabadi presentation award set sida tum lai sil lagi. Former women secretary su aiba male, pastor ginupi su aiba male, mana wara busu mo pam sida lai kat kire hai na presentation sila office. Budrabasu Chawangkining sida first photogramba matam khra ko irsu chairperson oibiramba aikhoigi iche tawilio manasu lagraga leirabadi mafam sida lagraga presentation matek amorsu lobiro haina kaujari Site para Bazli Bugasai release of souvenir Nasen Wangbo Nilong Pastor Pani Wangpon Lokailo Pani Pon Lokailo Losai is the Panglan Mamata di special music with Zengdauli Wang Pati to the Kabachumilo. Praise the Lord. Raibaga alida damdi baraputing on the days on QA. Tusen Thai around Chawangkining Baptist Lucky Form tingkum makai mangiu society performs so khamibo Jubilee ga tuja atude mening tau khai ki pencil thank you program ga peling siak sai Reverend R Dikampibo Pastor Langchi Baptist Church to Khaiboi Tudi pa kanang mo ba mine tuja to
hati za pastor kadi program committee madunya wang zau khai kelo tu za ku khai ki peng so sunu ye te bo thon ki sam dem do khai ye I tu za ago ko son bo pon kha ding khai ni ye da sai jeng tum kai na ki sake yuga church ko tu za tingkum kai mi ki bo Jubilee ga dia tu program khai boy da sai along news wang tang no ma ta mi nei palamra da sai tu za taning jam centenary line tat bo putai gas ago driver nai tu za wa khai kami zengas na ka nang mo pa mi zengas ki wang khai ni bam di wang khai tang la za ta mi boy tu di ting wang nan thai na si kha za tu za mai pui mai go program ga pi wang tang khai ka pi pi sa sunu ye tu sam di ding ka dai ka lan nei ali Jubilee khan kamplu banai cham za new kwang tima su souvenir ha se rama sai ka sa bi bamme tu zenga sun thai nai ram Chawangkining lapui form ne di tingkum ka mi ki tu za society ling su khami bo raha ha se wangkin bo second ga naam dung lung khang kin ma dung na tin no za se saw na ali society ha se so how mi lo tima sai saw na leader phuikhai za society ha se phung su mi lo tu bo ra sam di rau khai dia ma sai tu bo chu za dai nei women ma dung na souvenir taliu kro bo joy la tu za liu ra piu ko ga tu za kai khar lai kam nei bible bam tu za king khai ni ai nia mo tu zai padum tabi sa khai ki bo pren kare tu sai gas na makai khai ki tang ga Deuteronomy chapter 11 verses 18 to 21 Pakyang na haise maning tauza naliu sunui zubam lo haidung se naliu mpom ga dry kaido ziu kade naliu san ga rau kaido ziu maning tau zubam lo naliu na madung tu kati khailo naliu ni saki ga bambu wan gadi tat mariu ziu bambu wan gadi naliu ni changam kam ziu bamdi mathak bo bambu wan gadi haidung si dilen khaibilo naliu ki kamun deng gadi raimun gadi rau khailo chiu sai naliu pau pe mai to pira rek khai mi bo di ga se naliu khadi naliu na mai ting thang zi lung lo nei tingge niu kadi rilam bam ten naliu ni siga lung lo nei hasiting wang go masan mosra wala ke ngei ken kiu ga chiu khai klo mai ma chiu pi ri ga tingwana ogo thoidam kadi bu pi kha ba chi melo Chawangkining Baptist lapui form na taliu khaibo new khwang ha se dai nai zain tung kriu ta sat sake yu tingkum sang ne jam kai ma dai wang zi ka bambo malu mai khade madui mai machiu malin ga rapiu bang piu reverend masenong bo bon mai Pastor the New Long Baptist Church LNBAM Inu Papiu Tingwang Panapiu Jesu Christa Tingwang Kadi Masan Mohipuna Tingwang Zangasu Haiwan New Kwang Hase Tingwang Kendi Len Zangasu Lepa Kayay Kalib ka raw kay bo pamasok nga thank you kanay souvenir 1999 to 2024 Women Silver Jubilee
Silver Jubilee Women's Society Chawangkining Baptist Church LMBM. Hai bo new khoang hat se tôi sunya chin sumira lang zenga sunya ako lam sunya ka keng lo khai nei mai ma thuk yum kong kyu kai. Praise the Lord, hallelujah. Rap you na kendi ba chiu khai lo. Rap you jisu ya na go ka kung bulung sa khai penga sunya around Chawangkining Baptist lakwi form na tingkum makai zam yu kyu perform ling su kami bo masak wanza kating tang de tu zon thai nai Jubilee tingi pui wan tang ziu changi ziba me sinai samja perform khana Jubilee ganglu go racham temasa tingwang tingkum makai zam yu kyu lunga tingwang na lungsa khai kami bo rasam aibo new kwang atu za rau khaibamme aibo rau khaibambo liking timasa aibo rau khabambo arya khong has na benga kai bu khai chamai na na has rau khai tu de aibo rau khai khabam has dai na sunya tu za ken su za kangau maihina tingwan go ken di kadaw pi chu khai khelo aibo ken khai bu gasna rapi na tien chu kuni bo khadi rapi tingwang phunglinga society ga nago thoidam se pi sang khai kelo dai nai society ga chamai tamza suzba me tu di repeating wang lan bo ai ko mo Jubilee wangra chamai de kengsan ja wangza papui mai form ha se Jubilee thiu sanura tingwana thoi khai belo tu za hai bo souvenir ga preu lu khai kami ma dung chamai kengzba me paliu ka sriu de tingwana se tingwang peligo kasri badi tingwang na phuikhai le za peligo ring tinga tingwang lago ngam kam ga malum san de tin chi ze lungba maleng tingwang na kha khai belo the zai bo souvenir has ne denga pika khai ba nine pam za tingwang na tin piu khai khelo nago thoidam kui bi khai khelo za ring zubambo nazareth mai Jesus Christa zenga thank you za kum ji khen kam boy amen women dikanes kam sai bensi kai Wangasu lung pet luza aliu Chawangkining mai pui lung mai thai nai tingkum makai mangiu go Jubilee minya kabambuga hai buting mik pui to khon nu lagza aliu maswang rise zengju tat mi mai to mening ka taw chuza khadi thai nai aliu go kanam bogu service to farewell ka pi bu chu khaiza agu chlui Jubilee go thoidam chubu gu lui ga chu khai nei Pasli bugasai lego ex women dikenes line point biharane sibo ex women dikenes na point wang lo misai special hour for force mi mai
and blessing prayer, Reverend Kasiliang upon my pastor, Sub-Center Church, LMBM Panyo, which is at 91 no Khaibamme. Thank you, Dampo Tingwangto, Hakumopon Kui Bisi, and you may only sing a soup behind a soup. Tingwangto Rai Sanga, thank you, this and Hana in one I see in a lobo has me pui mai. Chawangkining Suza Sanglamil, Lungtak me my doukam to Salon be Mauhaine, this is khaibamme. This is to high. Taliu doukam kemama songa isla keng kadin kaine. Dia beraliu Chawangkining suza semi pui mai dia masih keng khaibamme. Bena lang sudi katam lang sudi tu za mitak me keng khaibamme. Dia bam tadi aliu nyu semi pui mai dia masih timing aliu na semi pui mai masih aliu na macak bau aliu na taliu bau masih macam bau dintau kaine. Dia Kerai tinggal ra hajar zarius mi pui mai tu zak mosong apa yang tu hagal umbang tadi mi pui mai doukam katam lame hajar zar lungtat bam tadi aliu thai nara aliu ni hai gasuza tukum makai new kiu hai belungga suza mi pui mai doukam aliu macak petingga aran Chawangkining gasuza youth society gasuza lungkang za poko rangkang singsan youth society go rangkang singsan wahi na tadi sponsor ka tadi papa ni pungkang raza hai ga su za lungtak mi mai tum to aliu mi pui mai tu za aliu timing aliu committee mai doukam ni pau khai raza aliu hai tu za la ren chu khai boy ha tu za ne liu mning mau khai zan tu lo tu basi din ta khai ni hai ga su za lungtak mi mai pako tisi khoi raza tak kami mai doukam toro na news mi pui mai tu za pa boy aniu kam boy hatu za krai tingga papui bibiu bam tadi mosong lam ui katam bena lam katam tam lam lungbang tadi aliu sisi niniu mling mau haizan dolo aliu ra haiga suza poko the sing lan you society was sponsor wahi na phong la za poko tisi khoi la za tak kami mai doukam to smi pui mai tu za liu thai nai Matthew na to hatu za pisilen khai ne nyum ning mau khai zan dolo tu za to hai si semi pui mai doukam hai to hai Matthew na ma songa sulun zom sap len khai ne hatu za to hai ina bazan hai si ko pa khai ne ko pa khai tinga wang za Matthew na hai go lain ga sap khai zan lo ni Matthew si wang ba Matthew si tu za yi bazan hai si ko pa khai ne Rai Sangga, Rosni Senapati, Wang Khai Sai Sab Khai Lo Haga Wang Matang Tang, Rosni Senapati, Zunu Senapati, Puite Gala Tombi, Athon Assam, Amani Nagaland, Wiring Oglong, Taksoy Kundai, Thoidam Oglong, Pensi, Khoirok, Naihut, Bena Tababang, Aneng Senapati, Haikip Kuilong Di, Marsi Makan, Siri Senapati,
Halu Bena de Babang Sanjana Infal Za mai wang ma mai king bam thake jadi aliu neniu ben hai ga su za neniu lungpa thak mi bo neniu to tingwang na di za neniu ri ka tingwang na di za thoidam khai bo chi mi lo aliu na papui maidung kang niu ra aliu wa ke za neniu to phuikhai ra ha de jadi thanai wang bam mai neniu to ha cha za sulun ha si zom chak khai bo ro na ye cha za tingwang na aliu na to hai present pai na dai phuikhai ye chu bam da di hai song ke za tingwang go blessing ha si Thailand Jubilee go thoidam has in you. Pung the new giga we is a lanong about to miss law just a hulang as I got to think I got I meet that what you way. Thank you, Day. Ting Wang Long Sakaja, Ram Chawangkining, and I put my go from high say, Don Subo. Naga superior saksa kana tingkum makai je mangiu thaikum hana tangmini dija habo singi kraleng rang subanai samja ha karam gasu semi soan chupakme medung tudi tanaka kilongwa kabambo opui phomna maning tau khaja ku haibetinga sangam nangja wangtanglu kama maidi samai kengja bame Wang tang mai dung di keng je ba me jadi tanah papui mai phong gu tingkum makai je me kyu ai si sarang sarong sa khaja aku mo wang tang de tingwang tu thank you he ti ja padam kui bulu samra le na liu semi chi pak me be tu di priya sak sak ku haja na liu di na liu ngam ko kung mo wazu khadi bam tala ge ti di si tu saudia ko ja tanah arnamana mai Our society में दूँ अचूजा लुंग जवाब में एक बहो मनी ताऊ खजाना लिखी पदम वंग लुटांग खजा 20 एक जुदी मनी ताऊ खाये तेजा tingwang go lat kenga ऐसे तेजा राव khaibamme tazai niya baga ali kamai dung pai tasai ngaune siga saliu Leviticus kisengo Ria khonga di pasai ngaune chidi CCE kimbam thang kimbam namine teja ka bago lai kenga ro hai ka bamsi teja mani taw haja machu go malin ga apolana ka khelo khaine nali rawang rapiu go ka din se nali piu zelung lo chwe te sai nali leng te si thoidam rawe ka te besi tazai niya go makai je tasakyu la kenga asi dingkha kimi bo ladbame sigaso Leviticus chenga makai je sorok di ro khaibamme sigaso tazai niya go senya go thrije ne kyu ne potoinga pa tinga di sidi ali kam ngolu buye ti hai si ali pa ta la mine sine tingwang go taseng tazai se piuza semi soan che ai ki kunga lunge tasai si naleng kadibo thoidam rawe dipsi habo bagal ba masumening tau haye tesa ka ramadung Chawangkining medung thana papui formna thana si kinamadung sanglelam semi chu pakme medung di kenge ba me tide peliu donui jalung la leng adi society gomelin chi khaichu harabu ti bogo padam hase kawi bo khale ti bo I naliu machiu ko gate zamani tau halam boy senaliu machiu pi makhum kyu sai machiu go malinga ina tiza thoidam kheng khabe si tiza lu khaira kanai senaliu machiu pi makhum kyu sai ka kheng kyu khe tingin ga ke diga ka pau piu chize bambo Jehovah tingwang na tu di za thon kyu de tan Chawangkining Baptist Church ka bambo papui formandung na tu lu tau lu ja peli wo society don soboga so thai kum hai tingkum makai je mangiu kyu tangmine kati bo periak sak jan thanai sunut go na tu thon kyu ja no lu set
na go thoidam pariak sak cha ha singi hai ta nai soan go so thana chu je singi ba mai hai ga ha go Chawangkining ga so ye lam sami soan chu pat me mai dung tu thana ramai pui dung go tingkum makai je mangiu kyu tingwang ne lung sa ha je thoidam kha ja lung tang mi nei nang di wang ja padam lu hailo je ja maning tau hai beting ga samai kain jidi wang ba mai kain jidi wang tang lu ma ge jidi Jehovah tingwang nang ra ka ring tingu thoidam go pa pau piwe sine thanai papui madung go sangi ga aka phe mai sangli la lung pa kame betu thoidam hai pi khara pa gain ba mai je ja maning tau ka ring go tingwang tanai hai ga so hai benam go so sami suan choose pat kame madung go ka ring ting hai se heng ja lung da le tingwang thoidam pe halo taliu pum taliu zeng wi ja lung da le taliu pum taliu zeng wi lo ja sunui ja ringa ja tingwang na tien chu ja na kien kambati ka pa po pui dong chu ja Chawangkining uot si lumpat tang na len nga so nang na thoidam pi hara na khuga ke khain kamboi ana pel yudong nang na lo sa khaja sami son chupa paka samai ka sha matura pakai paki kain jidi pi bam sunai khang sha matura pi tang ka mai to tang ka mai tung di bam sunai jidi thanai tingkum makai je mangiu kyu tangkalo bogo papui phom go Jubilee nai go thoidam dauju paliu kai ke kawi vedi thu de longra nang thoi khai long paliu kai ki sokoma long tang kama madong bamme sadi sikoma ri thanai tingkum makai je mangiu kyu tangkame bogo thoidam dauja paliu kai ki kawi di kalungbo khimilo de na huwa khen kamoi paliu kai ki ga so jawa tingwang khani paliu lulunga paliu kai ki ka nang thoidam khaiju lungka singkhiu bo khani ka si ngau bo leader kawi bo samai kai sango leader chuje paliu kai ki ha lung tang ra lain jaiga cho nang thoidam pi khara na huwa khain kam oi samai na khajida palai chuje lungpa bam sai chuida paki khunga paliu luluanga shop center sas dam di long ina abian hen soda din pa kami bo nam go kating sramai church go kating sramai thana planning committee go malinga thoi ha kami bra thoi ha si nang lu su khaja puriga pritana prikati katanga thoi dam tikharale dingwang na jisu khisa danga ke khen kamui amen thank you de just like for the pasli bugasai choreography Sunday school hamdoni wanglo khailo hamdong wanglo khailo sai blessing Chawangkining lun reverend and young people pastor benang gong pani di cha wanglo cha khabo chimilo sisters gather in the church, we sing joyfully and dance in praise of God. Praise God who has become flesh and come to the world to express the truth and to save us. We hear God's voice and are raptured before the throne to attend the feast, to attend the feast. We enjoy God's words and live before Him with joyful singing and laughter. It's a
on God's words and share our testimonies. Understanding the truth brings our spirits such joy. No rituals, no regulations, all is free and liberated. We enjoy God's words and live before Him with joyful singing and laughter. It's a joy without end. Brothers and sisters, experience God's word. We accept and submit to His judgment and chastisement. We cast off our deceit and become honest. We love each other without barriers. We submit to the truth and don't act on feelings. Through judgment, our corruption is cleansed. We enjoy God's words and live before Him with joyful singing and laughter. It's a joy without end. Brothers and sisters, rise up. Let's be of one mind in the fulfillment of our duties. Let's spread the kingdom gospel and bear witness to God, so that His intentions may be satisfied. Brothers and sisters, sing joyfully together. Voices raised and praise us loud and clear. We enjoy God's words and live before Him with joyful singing and laughter. It's a joy without end.
Chawangkining me choreography kamsi kamsi gidin jundi kamai kam Chawangkining me kamsi bibi khangmene sina Chawangkining choreography dan jun SBS mai na kamkhai thaidi kamkhai bjeng na su tu klan ja thon kyu e ke kyu khai ke Chawangkining khunsi pan si kuidrit ni adubu isor ge body yam pangrabni handak moi ki women ge silver jubilee gi program asidasu moi nimon sing gi blessing bor ni gi sumatam khoi gi ochana khajana laukre mokusu khunja gi tamak bor ni bigi program samuk hapdu yam phe women site in sumain organize tawdu women site kragi khundiri yam selfish webni nupi gi khatta ningon khatti nirga toklai bni atubu women society Chawangkining Baptist Church di selfish webni yam gi dama khun phalingai dama onai habsi aina dum hairdi hairusu laloi hana haning mani aduna organizing committee bu yam thagapli asigumba program apaba hapki damaka Chawangkining se khun pan se kuidri bni last year church ki silver jubilee su pachana pangthok khrabni tina pachana pangthok khrabni ni yam lakni adubu khunda laga panba si da laraga panba gi dum isor na moi bu bor pi gi progress tu yam na laibani hujik moi da akhoina khangba si ainu su khangzaba haibtare SBI gi bank officer ma laire magi ming Ricky haina snapti display ramani mana snapti da posting hap laibanda aisi yamna profit yam phangmani yamna chau thok na chu chang thok changjing taw khrabani nam chimui haina Ricky haina Ricky trena mai bank officer bank gi manager ma laire State Bank of India gi ani subda Indian Army ki Major Wiwangbo Wijuna mai haina hujik ma kadai da laibra su kaurai di khangda Assam da lei he macha su pokrema army officer akhoi di khunari ni khoi di adugum su thoktri adu khun anau buda sumaina khun pan be su kuidri sumaina army officers ama su thokre army officer major ama su thokre aduga advocate so malai khrabani ko isai sakpi du kangpang sakna tema si isai su haibna tana magi profession advocate ni lawyers like khrabani amatang lepket pione wijeng dawliu longkha chakhamtai masi lawyer ni Nagaland di Prairie district ni ma budie phajana khangdi mapa budie phajana khangmani mapa serenta di ni mayum angang wiringai dai mayum sanira nok sakrobani mapa mama to pratna siam kanbani pratna kanman migi wari hai ko kuiman mi aisu worship chalaga ID pui thokrobani wari am saman migi ko ai kaudri hadobu magi machan pina sida la ga palak pa si bora choba mani advocate lawyer man laire aduga nisi lakte sida sabi masus sea cruise life ni USA da ai gari je hi chambi bni asumai na si kun piklusu hai sira kri hai sira yamna tik lobami yam lai bni asi kun si thathana te sida rongmai lai chiru lai lingmai lai nepali lai mix weba punba sarga gi saktam utpa khunamani Punjabi su lai bini sida koroi do se sumaina lai min nabani amatang lepket pione wijeng dawliu ngakha chakhamtai masi lawyer ni Nagaland di Prairie district ni ma budie phajana khangdi mapa budie phajana khangbani mapa serenta di ni mayum angang wiringai dai mayum sanira nok sakrabani mapa mama to pratna siam kanbani pratna kanman ligi wari hai ko kuiman mi aisu worship chalaga ID ui thokrabani wari am saman mi ko ai kaudri to bu magi machan pi asida laruga palak pai si bora choba mani
advocate lawyer ma laire aduga ngasi lakte sida lesabi masu sea cruise laibni USA da ai gari ju hi chambi bni asumai na si kun piklusu hai sira kri hai sira yamna tik loba mi yam laibni asi kun si thathana te sida rongmai lai chiru lai lengmai lai nepali lai mix weba punba sarga gi saktam utpa khunamani punjabi su laibni sida koroi to se sumai na laimi na bani am phabani asi khunbu isor na yam nungsi biduna bor yam phangba khunamani handak silver jubilee da su bor ni biningai gi program so hapani ado khoi asi program su aina dum pai khatingai tawni adu mamang da isor gi wahai do khoi lengmai lon di kai pathoke tazai niabo podom samri bocharing krimuniu krisurku ga thiro khai naliuniu ko wibo maksai ka sabo karingbo maksai ka saibo haisi to kadara inyun thainai ni to pikhaye krisurku thainai inyun ni to pikhaibo naliu rawang rapigo chamtandung naliuniu mazai sai naliu new putulungsa sai pacham mazai sai khadi tcheng tjai hina thiulou sai niliu lungui khangra boy khadi zulun kingka khangra boy niliu new lungong rabo diga nili rawang rapi niliu to thoidam phuikhai ne san balaking kempa khai buka chu khai me buka tu khai timilo isor gi bordo pangpang di hai tharoi haiba inba isor bu kiba isor na haiba inba moida isor gi bordo pibani aduna ngasi gi isor gi wahai da hai kibugumna ngasi noi gi damakta aina asiba amasung ahingba noina choose tawningai noi bu pibidu noi ahingbudu bordo do noi khalo adu ka condition pibidu noi haibi iblu isor bu chena lawsido haibsi isor gi condition amadi pibani aduna Chawangkining da panba mi ahan khangde angang khangde noi miam su aina haining medi isor gi wahai da hai ki bagumna noi su isor bu chet na lawsile hairaga thazat na isor bu isor gi wahai du thazaraga noi adu du noi na focus tawra noi hengdi isor gi board muk hen noi phangba khundu wegni aduna si line de husi noi na noi gi statistic tu yengdi progress de noi na tina laibani association level da su akoi gi pastor langda noi na blessing phang se ai na su hiding ni husi ai gi khun na khra chawe ai khun na chaw su noi na statistic da noi na fun people noi na size chawni adu isor gi blessing ni bukchen seng mi ni ai seng na hiding ni aduna ai noi busu ai am thagali bani ai koming digi aduna isor bu noi thajabadu chen na thajaraga isor na haibe illaga lairedi hen su noi bor phanglaga noi gi khunsi ma chaw khun so igini aduna asi wa haina asi da live makai se moi hakchang su phaban ingbegi nature gi nungsit tu numit king hummanina hakchang su am phagdo bani aduna kana gumba punsi nungsangna sangna hinge haidi Chawangkining da la da pando haipse ai haining bani ji ai gi ipahan haisira apunam lokha changtai asi si yam punsi sa adigi sumai tora si da mo larga pakhang moire ne proof amani miam khuba kubi se adudi Chawangkining da live makai na phambio akhoi lakpa invitees miam na khuna atok da lakpa mi makai na lep khalaga akhoi miam asi khundai so nang na bor pibio ai asingba leader akabsi yam pibio hainasu haisi ai ngai pan musu kaure liangmai naga council gi vice president su city gi thokpani yam ingo aduga student gi leader elen care gi student sing su city thokpani ai gi khundi thokpa ngamde chawrusu adu asi khunda do maina chawbo thokpa asmaina bor phangba haiksi angapani yingli de si khundi krisunat tabni adugu quality life khunne si aduna kun atai da lakpa makai khoi miam na lep khatkani noidi phambio khunja sing di phambio akhoi do maina si khun gi damakta khoi so da haizagni aina aroi ba amen lakpa makai lep khat bisin noi khunja sing di phambio
aliu kuang mai metiu chakang ke kuang mai invite this man atap digi hunza chiti pere kulung na ma dia okay adudi isu da hai jasi ko isu da hai jasi ting thang zeng peken pangam di bo lung set thoidam na pamalan chu ma cha aliu to ko wan machang ma kon ring kha khai sabang bo kangam bo li piu jehovah tingwang na to di je thon ku we no go lung set no go lung sa no go ko wi bo ka tiu si mai strong ha zu we nang na hai bi kilung hai ban nam hai se pin nam chu khai za nam ko wi pi chu khai ban nam ma za zalun bulung bo ko wi ba di nang na pi khai za society di pi chu khai za hai nai women society na bi ling suk mi bo to pom kai ni chu silver jubilee ni za hai nai ko ma chingi bo ka pri na prom ka mong tinga hai bi kilung ma no ko thoidam prek sa tu thon chi pro na ma za thoidam ba geng ba me no ko lung sa ba geng ba me na chu zeng na su bali na ko rapiu mai ma songa puzo ngang za ko phui bo nam pi chu za lunga ba mai ka liang mai chiru mai mrong mai nepali mai punjabi mai lung ba mai cha tam za lung bang da di mau mai tam lung bang da di chun cham lung cham za agi manai za nam de theng de di chu za nu go thai dam da dog nam pi chu khai ra nam thai khai lo de za ra pi nu ko ga ri ko khai za kheng khai bo ra kheng sipi ma tha ba chu me ma za ali ne kheng bo kong za nang na ra pio tinggen lam su nu go kaman kum bo quan sinh kháng cứu ra điều ra thôi chịu khai ra hai bên năm ri gan go thôi đam bị khai ra tụi mình sinh ra kheng khai cái bầm hi nó sẽ chịu khai ra thôi khai ra linh Krista dân ga su kheng boy amen chịu đi ra tụi mình thôi khai chịu tuần coi Thank you. Just like para pasli bugasai, offertory prayer ba me hase aligo local pastor na luhailo. Local pastor na offertory prayer luhailo ilusai scripture reading ken kara poignyani ji za budon ji za luhailan lo. Old Testament gan yusai maza chui Israel na my women secretary ben na ngom Baptist Church. New Testament gan yusai CS na pili women cashier Chawangkining Baptist Church ji za panagi di chuang pon lu chu zu khai go chui lo. Tiskai sai ikai zabambo selam papui madongo from new tingkum makai mangiu tang kulobo Jubilee ga tingwang lain tu za tingwang go mission lain pikai zabambo selan haisi geng za khaibamme sejinga su haibo selang ga thoi khaira ani go society ga hadi ani go ngang ga thoi khaira hadi miss haibo selan haisi mission department ga phuikhai badinga thoidam do bo shalam bisu khara le jingasu kaswan bo tingwang bang piu ina de tu za hinchu khane ali pi kong khe tingem kede kata naga lung sabuni pamalan chumaza ring jabam bo ali rapiu zeba tingwang rapiu na to de da sanjo we nang yu Chawangkining nam ga long paluziu tingkum pawon ta khangza Thainai papui madungo Jubilee tingkum makai mangiu tang kulobo Jubilee tiwang tang khabana zamza Thainai paliuna de tingwang nang bamai tu zan go mission en jingasu pimaning tau khajas pipa khabambo salam haisi kabiu tingwang panapi tingwang rapi na benga singkhaye rapi na kam san khailo haibo salan haisi rapi nago mission len tu za pipa badinga haibo salam basu hipuina ken za khwanza nikende longlem ok salam bichu khailo sermo za pipa khazabambo society medonga di tingkun ga sehiu ga tingkun makai miyo tanglo dai tibugo Jubilee go mission len de den badinga rapi Chris arpina wong pilam mathena nangam kamza mission se thingpa dipaza khadi haibo society de haibo phamleng de thingkhang de khangza niking kamde bo society phamleng bichi khailo haibo shalan haise rapina benga singkhaye rapina na kam san khazeu rapina na chinchu khaira mission go rawang ali rapi Jesus zanga thank you kome amen tuwai ali ni pui samro bo oti ga sna masan bo zro pui samro bamsai to thoi lui priya ka kha time you kyu go
the sat next queue. Sum number 145, 8 and 9. Mahina pui some here. The sat. Rapiu haira lusa sibo hadi inka sibo piwe. Para tulung pom boga mazat magbo. Judi lungsa bonyu pui bowe. 9 queue say. Para maihina puga wiye. Panyu dam khaibo hina to lungsa kame. Papa mi bo bebe mam chu khai mere riram thiu na thoidam pi ho chil. Iniu para bo vai ban bam sai ka san bo sam re ga niu pa khai ne. First John 4 go 16. Papiri ka rau khai bo sam tingwang hai ra lungsa bo we. Mai hina pui sam ke 4:16. Tingwang niu aliu tu lungsa ye siu bo aliu niu si ye khadi malum me. Tingwang hai ra lungsa bo we si zeng niu. Mai khat niu lungsa bo ga bam sai tingwang khu ga bam bo we siu khai mai hi na ri ga de si kum ziu tingwang di pa khu ga bam me siu khai mai hi na ri ga tingwang o thoidam di za pi khai bo ti mi lo thank you de